Zdravo, moje ime je Stefan Mirosavić, a u ovom videu pričamo kako pravilno da započneš crtež ako si apsolutni početnik. Ako ti se desilo da želiš da započneš crtež, ali ne znaš koji papir, koja olovka, kako da sedneš, šta da gledaš, šta da očekuješ, onda si na pravom mestu. Najveća greška početnika nije loš crtež. Najveća greška je loš početak. Crtanje ne počinje talentom, ne počinje inspiracijom, ne počinje ni lepim crtežom. Crtanje počinje odlukom da učiš sporije nego što želiš. Ako ovo razumeš, već si ispred većine. Početnici misle da im treba savršena oprema. Setovi olovaka, posebni papiri, razne vrste gumica. Istina je, za početak ti treba jedna obična olovka. Zato preporučujem tvrđe olovke za početak, HB ili H. Zašto? Tvrđa olovka te tera da razmišljaš, a ne da se kriješ iza greške. Mekane olovke dozvoljavaju greške, tvrđa olovka te uči preciznosti. Papir je često veći problem od olovke. Početnici se plaše belog papira. Plaše se da ga pokvare. Zato preporučujem jeftin, običan papir kao što je Hamer. Ne luksuzan blok, ne poseban papir za umetnike. Jer papir nije za čuvanje. Papir je za greške. Crtanje nije samo rad ruke, to je položaj tela i stanje uma. Kada crtaš, trudiš se da vidiš ceo papir ispred sebe, ne grbiš se, niti previše približavaš, već sa određene distance gledaš da vidiš to što inače prenosiš na papir i šta se u isto vreme dešava na papiru. Ali važnije je mentalni stav. Ako sedneš sa ciljem da nacrtaš nešto lepo, to će da te frustrira. Ako sedneš sa ciljem da posmatraš i učiš, svaki crtež je uspeh. Najčešće pitanje koje dobijam je šta da crtam. Odgovor je jednostavne stvari. Ne portret, ne ruku, ne složene motive. Bolje crtaj kocku, valjak, šolju, knjigu. Zato što se crtanje uči kroz odnose i proporcije, ne kroz lepotu motiva. Početnici očekuju rezultate pre nego što savladaju osnove crtanja. Upoređuju svoj prvi crtež sa nečim desetogodišnjim radom. I onda počinju da sumnjaju u svoj rad i misle kako ne znaju da crtaju. A to je prerano za donošenje bilo kakvih zaključaka. Crtanje je proces i proces se ne vidi na prvom crtežu. Ako danas crtaš bolje nego juče, to je već napredak. Još jedno od pitanja koje postavljaju početnici jeste koliko sati dnevno treba crtati. To je potpuno pogrešno. Treba da pitaš koliko redovno treba crtati. Jer 15 minuta svakog dana je mnogo vrednije nego 3 sata crtanja, ali samo jednom nedeljno. Ruka se uči, oko se uči, mozak se prilagođava. To zahteva kontinuitet. Najvažnija lekcija u ovom videu je da crtanje nije takmičenje, nije trka i nije dokazivanje. To je dijalog između oka i ruke. Ako se osjećaš spremno da slušaš, crtež će doći sam. Ako si početnik u crtanju, ne traži prečice. Kreni temeljno od samog početka. Na ovom kanalu gradimo crtanje od osnove. Papir, olovka, gledanje, struktura. U sledećem videu govorit ćemo o tome zašto kopiranje fotografija ne razvija crtača i šta treba da radiš umesto toga. Zato klikni subscribe ako želiš da učiš crtanje ozbiljno i bez mitova. Vidimo se u narednom videu.